wa Mauvoo mwendo wa saa 1:30 lokundethesya kwa lula kwanzia ya meko ni Sharon Dinda nyinito Faith MAKENZI wa Mutunga ahani kati wa Mauvoo latukumbanisye muthenyani wa umundi latukumbanisye ni vamwe na wa ukuya sibitali ni wa Kitui kuweta kana kuina ndawa vala nayo serikali ya kaunti isu eithingilila kana uiti kaunti nisu ni wailite ndongo ya Wiper Kalonzo Musyoka kuweta nukwendea na kunena undu ula unetiwe ni Raila takukuma mutia waki uteti no uende na kuongeleka va Kenya ibinda ina gusa kuwa ni uende na uthengea muyumbe ni Robert Mbui kubuthisia kwithiwa na ngwatanio ya kiuteti kati wa chama cha Jubilee na kila cha ODM. Vilingi wa Mauvoo ni na ukethia na udhocha mwambioni wa mwayu seneta wa kaunti ya Kitui Enoki Wambua nuna wetie kana uiti kaunti ni ya Kitui ni musitiye muno na WICU bala kuna nendie ndeto bungeni ya Senate ndeto ilasi alianiwe na sio banene ni minister wa maundu ma uiti county nesu Winnie Kitetu na yunikana kumanya uwo wa ndeto cia tongwi aya mwandiki witu wa Mauvoo Nesmas Chalo nubikie sibitali ni wa Kitui na atumbanisia ngewaino Oiti kaunti ya Kitui ni wakwie na ti uneni wakwa ni uneni wa seneta wa kaunti ya Kitui Enoki Wambua matukwele mwe wa thanthatu mwaka wa 2021 aitandia awanda nthini wa bunge ya Senate kiyo ni watulile mutimu vya wa witi va kaunti ya Kitui aiweta tolulu tiketi ya witi masibitali ni ma kaunti ya Kitui. Madam Speaker, the health situation in Kitui County is in itself in the ICU. We have a supposedly level 5 hospital, Madam Speaker, that does not function. That has got nothing functioning, including even the staff. Ondola wavyaiwe ithekani minister wa witiva kaunti ya Kitui Dr. Winnie Kitetu aiweta ino nzemwe ya seneta kiyo kwenda kwikuna maleve nondo witi kaunti ya Kitui ni wende enesa. Be seneta kiyo ndiye wokie masibitali ma Kitui indi. In fact, winakaliwa miaka 5 onde kumawanywa ndia akona Kitui County Referral Hospital ndia akona mwingi ukuka kuinspect ndia akona any facility kwitha facility ile inethiwevo ni mbeanu sina kiwango kianu tuna CT scan tuna renal unit tuna x-rays tuna laboratory tuna amenity ward tuna even oncology on base tuna enough dawa na kila kindu oneni usuwa minister wa witiva kaunti ya Kitui nonu sukumie kumana uwonthini wa hospitali uwa Kitui level 4 vala nilikile imwe kwa imwe mpaka wardini ya renal unit kana ila yitiwa awala methewa na thina wa mbio na mundu wa mbeko kukomana nake ni mutumia na ula kwa oyuyungu mwita mwendwa na tiyo isitwa yake moko ni make akwete ndawa ya Afalin bloodline na monyo ni kenda kuthambua nthakame na ila watho wa ntha wa hospitali u otondo ukwelesya matuku ni asumo nje tuthoanda wa kuthoa pas vitali ila tukue wai yanga kwe mindo ati yetawata kwe ndawa ku vitali tweka kutinda tweke udachi mundu wiyita syake bandu naona mundu lo utona gwethi yekia ethia mosi yae munengi vitali ndi ndawa for example you any kwete itawa bloodline ino itawa Avalin na ino itawa muno ino kiena josuo ni kenda ni kata ni go dialysis yani tambutsa kama mutumia uwe ilasimika kwikala nthini wa wodi vandu va masaili eteleta wala mavikiembe wake maume masini ni sia kuthambua nthakame ni kenda nake akwate witi nondu vaina masini sia kuyana kwa oyu kila kitu mitu yani nigilie ni kalabalo ni kwetela machine
nikananilika nondo mashini la twenda zoni nini twena to mashini tuna tutano na kamwe kathukie na keso basua etina wa masaile nesiokethithie nthini wa wodi vala nithi ya mowambe au mwanthini wa masini amathukia walangi metelete na yu kwa isietwa ni mweta Juliana na tiyo isietwa yake ula wamina kuthambua nthakame ayelese mathina ala withito aikoma na monthini wa hospitali wa Kitui level 4 ivo kuthoa ndawa na kwithia kinando cha witi cha NHIF kiyosa mbesa ate ukwata witi utendevi nini thito na thina wa mbio na ninukaba hospitali wa Kitui General kwa kindu kita dialysis. Dialysis ni kukothambwa mbio ila cia kusietha sitotu kumanesa na ninukaba Kitui ne thambwa nitwithitwe twina mathina igeta wauma alamena thina wa mbio na nitwithitwe twitho siendo nikuthabe siendo ili tumika gwika dialysis imwe ta bloodline ta twithiana heparin na bicat na nitwithitwe na thina wa kuthoa sindu isu tukula cia akaunti ito ya Kitui etusisithie tandu ma reno kwithia twina thina nitukula cia minister wa health Kitui na governor wito masisie department ya reno nukwithia ina thina mwingi tawasisia kwa oyu ni numa machine na baya andu matumia bicat yakwa mina imanisha twatumia andweli bicat na tutumia andweli iyailite tutumia wanu mundu umwe mundu ucio na ndemi na masala wailite nondo bicat yenusu ailo tumia either saa imwe na yithela ndana kwata dialysis ila yailite wailite kukwata nake wone mwikali wa musi wa Kitui na ula withitwa kwete mwana wake nthini wa hospitali ukuka kuitwa thina wa mpio ainena na Mutongo TV na tunapokata NHIF tunakata pia kechik na unakuja hospitali unalipishwa pipe ile blood pipe unalipishwa unanunua chumvi na hivyo ni vitu vya katika hospitali. Sasa hizi kadi tunakata tunaambiwa ni insurance cover zinatusaidia na nini? Kama hospitali tunanunua kila kitu. Na nye mwene ninamuonie akwasia kana reno ni kusio hindi ite nyeta nemu wau na nikuigwa tena wako wasindu isu no sina mbesa mbingi nikulia atwete sindu isu ngiripotea Vilingi wa Mauvoo makauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo na twitiana nange waisuni kana ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwi muthenyani wa umuthi ni waweta kana wenu kuendea na kunena na ndekilia balau ni tina wa ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga kuweta kana Kalonzo nukukuma Kalonzo ni waweta kana wenu kuendea na kubweka kana kukuma ekatuone ngwatanio ya NASA ioneka yi ICU Uni tina wa ndongoi ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na ndongoi ya chama cha ODM Raila Odinga kwithiwa mayekanisia ndeto chumwani ki wandani. Uni itina wa Kalonzo Musyoka kwithiwa anawetie kana wenda kwa tamba Raila kwa ebinda ya katatu undula unatumie Raila Odinga chumwani ki eku ya Mombasa atabia Kalonzo aeke ukuma. Sijatangaza mimi nataka kusimama urais. Nilitangaza. Lakini wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono? Mimi sijatangaza. Wanaanza kutetemeka. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. Siwezi nikasema maneno leo hapa na kesho nigeuke niseme mengine. I'm challenging my fellow leaders to live in accordance with what we proclaim publicly or even privately, and more so in writing.
nake Kalonzo Musyoka kwi muthenyani wa umuthi ekuya kanisani umwe ula wikisioni cha ithanga ni Murang'a ni watavya Raila kana wenu kwendea na ukuma na ndeka unena. Mmesikia nimebweka. Nimebweka kweli. Nitazidi kubweka dhidi ya ukabila, nitabweka dhidi ya ufisadi, and therefore join the kubweka team, because hatuwezi kunyamaza, tutabweka and there can be so righteous bwekering. Tutabweka. Ndeto cia Raila Odinga kana Kalonzo Musyoka nukukuma nino siwe na uthatu ni amwe ma ateti ala mengalikoni ya Kalonzo. Oni muyumbe wa Kaiti Joshua Kimilu. Hii madharau ndoko ya kuona kama Kalonzo kama kuongea na madharau atoitaki. Aheshimu kiongozi wetu Kalonzo Musyoka kwa sababu ni kiongozi, na wakati tulikuwa tunamsaidia tunasimama nyuma yake alikuwa anaona tukiwa na maana. Hakuna haja wakati kama huu anaanza kumudharau, na hiyo madharau ndoko wako nayo ndio itamfanya asikue kiongozi, asikue rais wa nchi hii, kwa sababu heshima ni kitu ya muhimu sana. Na sisi tunataka kuambia Raila, hata sisi atumwambie atushike mkono, sisi tutashikana wananchi na tutatembea nchi mzima. Tulikuwa Mombasa na tuarudi tena, tunaenda Central, tunaenda Meru, tutaenda kila pembe ya nchi hii tuhakikisha kwamba tumeongea na wananchi, kwa sababu wananchi ndio wataamua. Ndeto hii ni wonanio wa kana kwina ibathukanio ngwatanioni ya NASA vala ingi Musalia Mudavadi unawetie kana kwina kulea kuikiania ngwatanioni isu ya NASA. There is a serious deficit of trust in the NASA arrangement. Very serious deficit of trust. In fact, maybe it is irredeemable. Sisi tunataka tuende mbele. Tuliunda NASA. But let the truth be told. Honoring of NASA commitments has not been done. Yani ukiandika sahihi yako mahali useme hii ni coalition agreement kama ya NASA, coalition agreement ya Jubilee na wale wengine, then you live by that, particularly where there's a written commitment. And I will insist, written commitment. Amwe ma MCA kuma kuya county ya Kitui yu nimeyumiliana kuweta kana mabalua ala mandhibyu muno kwa ateti ala mekwithiwa mayeta kibila cha UMCA tamailite kwithiwa na mabalua ma degree. Ma MCA asuni maweta kana utongoi ula ukanasia na kibila kiu ni maundu mabata na meenda utuika ona wa kisomo. Lina Musangi ni mwandiki witu wa Mauvoo. Movea wa usakuwani kana IEBC nuna isi kana usakuwani ukita wangilile na miongweli na ile edhe ulo kuita kibila kana aspirant ndena degree nuka bingi wanzaya usakuwani o. Ndeto ina nenyo ni mwana kivila wa Movea uwa fule chebukati o dhingilila kana kuma mwaka osuto kwata moloto unu tuika muyao. Moloto uyu nuse ye mijadala mbingi ovala amu mama MCA Maketui maviki ye kueleza kameme kaka mabisa kama tongoi mawoni mo. MCA wakiusole mwingia yulo Stephen Makauke Vonzi ni waise kana mbunge mbingi si amituko ambunge mengi mainena mbungeni. Ni very important. Ni zindu zaileta kwithe wanasia hivyo kuma mwambililione. Nondo asija ya MCA ni kuwakilisha andu make katika account assembly na kusizia uyola uonzo kuna ni executive. Kwa mundu ate muzomba ketho na vinya muno na kusema kweli ni bethetwe na vinya. Wathi mbunge mbingi zitu za counties with ano tandu 10 mathukuma andu angi Mauvoo ni makwiwa mbeza na ni mbeza za taxpayers but vai value madi katika uyola with ya uthukuma mbunge wazizia ta budget ila niyo ide ukaiwa rasilimali ya county pe andu maingi muno kwitha ute musomo na ndwelo ani kyo kiende hebu
ndumbalansi figures na ndwekata wasija biuzi la tsiuka kana mea ila tutsiovazia na ila tutsiazia you met executive mundu atena kiza mushwa livetho akindu kina vinya muno mundu uzukweza kwelo Oingine waise kana kuthukuma wea uwa kuwakilisha andu nuku kwenda masomo na ala mateo vikia kiwango kila kikwendekana no mamanze mawea angi na nondo mbunge thukumana committees withio committee thukumana andu atatu angi mevu maikwelo katika andu 11 na kwithia wiozi ni mumo muno na mbeza mbingi cha mwana inji chikwa na ngomana bai wiyotailite kwithia qualification na thia mundu ndo qualify amanzi uyongi kwe na mawia maingi ni kana utongoi une wandu ala mailen ikutongozia for example ndumbia mundu ndo za kindu kilazi ni nombia yakauka utweka mutongoi ethia ndu ayukwatie kindu somethie twi mwalimu na ukwazi zio kauka utongoezi andu na utongoezi alimu utongoezi matakitali ita you health ni involved mundu utakwelo na kizo mwikiau surely ona wa mwaka oversight sivitali lezi kwake bakethwa bena umu muno na KMCA wanguni ngoi kiruru ila imuingia kate ni waise kana kuwakilisha andu kwenda mundu wese miao na ni lazima edwe emusomu oingine waise kana mathina mwisio imwe mena sio ni kwithwa matongo iso ni andu matema somu naendi katika mitalatala ya undu mbunge endezwa ile sitwa standing orders na kui regulations isio ndene mea onundu nzi iwakilishwa na yungame wa kupitila kula kwi mea kwa unundu tonyeka ukesaithi ya mathina amwe ala twinamo tiundu wa kwithia tuiwakilishwa na andu mesiu nena tikwithia tuiwakilishwa na andu mena akili tikwithia tuiwakilishwa na andu aimiku lakini noto naithia thina wi masomoni kiruru ingine waise kana masomo make ni mamutethetie muno utongo-ine wake. Ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Mwingi kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Na tuibu wa Vilingi witungaliko sia ilobini kana ebinda emutia waki uteti uende na kosa mikondo kibathukanio na muno yu nthi ya Kenya yelekele usakwanini munene mwakani tuendete yungwatanio kibathukanio ila siaibo usakwanini muthelu nisiende na kubalanika na muno tangwatanio ya Musumbi Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto ila ya Jubilee na yumwe kanisio wandeto nukuoneka oye yumelia kati wa atongoi angita ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga na ndongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka Benjamin Mwaka enange waino kwa uliku. Na Mungu asikie maombi yetu asante. Ile mbeta ya ukamba na ila jina ikivinduni chango komi kwa ilungu tena miaka inau kuma mudhiano nyumbani mwetu vatena nziande huko kwenye utetu wa usumbe wa mwaka ukite ne amukie savali tena masavu ngima no kitani na mivimba na kioteti sia thini kwa thukanyo ila ikusi eto kamba ndino ilungu ya mwaka umwe mwetu na nova songetwe ni wananyo kana isa valley ya State House ni viengwatilo ngaliko yukuete maendeleo ukamba ndongo isiama kweni Kitui na Masaku ninona nisie no ikwatane nesa view kwa ivinda ingi ungua chuma kimwe utongo iwondo ukambo na ivomani ya Musumbi State House vamo sino ilovi kwe wakwambelelia na nengeneke ya vikangwatanyoni ki utati masavu masana siya ovyo nye ngwata ni kwa ikeda nye na mwenende ni lazima kwata na ndwangi utondo sinda kibela but lazima ukesubi ambe ukeda na msimamo wako timu ndu mundu wiba onu wibaya ithi tunaendie State House sina Kalonzo langi no tuna mandea alumaitu kibesa maendeo umbano ni usu wa State House vana umbukio wa President Uhuru Kenyatta kana ka kwatamba mutongo yomwe ngwatanoni ya NASA na itina watewa ni makulyo kauta yo inasa dhioku kanani ya dhalile kabla ya mimi na Raila na Musalia na Weta kusema na mashinani governor kusema NASA imekwisha haijakwisha. There is a serious deficit of trust in the NASA agreement. Very serious deficit of trust. In fact, maybe it is irredeemable. Itina waumba no State House Kalonzo wa Musyoka nune yumelie na awe tasanzuka na ndesa ona vanini
kutwikithwa munini wa Raila Odinga ngwatanio na thiva na kutuma Raila Odinga na keyumilia na auni yangu ukewa o. At 60 something, my friend, if I don't run now, when do you expect I will run? Because some people can come and say, oh, okay, Steve, support Raila Odinga, okay? Support Raila Odinga for the third time. Yeah, atafanya tu one term. I've heard this story before. I've heard this story before. Sijatangaza mimi nataka kusimama urais. Nilitangaza. Lakini wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono? Mimi sijatangaza. Wanaanza kutetemeka. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. Ni uneni wa Raila Odinga ulajua tongo ikothakanyo kuma ukamba na enenthi mekuona WINAKE lelo cha kuvuthia mbaya mukamba onaitino akwithwa ya mukwatie koko nthino wa maunyuvani elima vitu ungua code na NASA. Na Kalonzo ni mundu endete amani Mauvoo na ile akamba tienda akau anu manenga ndaya ningwenda Raila eti wekyo kula kwe Kalonzo nundu Raila umete Kalonzo anaumie ithemba ya akamba ndo anonye no tindo support mundu yo sabale wambe wa kele na yuenda tinda tukengeta masabale monde yu onake niwele kwikata niwele koza mwana ka support yu tatimba ya mukamba onake Kalonzo akikata akozo kibindi cha ni kibele kejaja cho zumbe unenizi wa Raila kwa Kalonzo ndio na ubwa ta muzeo nundu ubwa Raila ta selfish nundu no ndio na azapotetwe ni Kalonzo ebinda sibitukite malatelu yo mwana wa mbai ya mukamba no ivangwa tunyo nimbya ya One Kenya Alliance ila kuvikia oyu itavithwa no loko kile kingu cha usumbe. Nyinyi mkikaa hapo mnajua hakuna mmoja wetu peke yake anaweza kuwa rais wa Kenya. Mkikosa kushikana mutashindwa na huyu mtu. Na hatutaki kuingia kwa wheelbarrow. I do not want. I wish you all the best, Mheshimiwa Kalonzo, and I wish that the coalitions no coalizina na ndwalangi strong mokoso usumbe wa Kenya. That is my very honest wish from my heart. Tutuande nwe bwa mwaki. Yes. Mheshimiwa Kawando kaambieni kwatane na mikola ya ungei wa pesa za Kenya. Na ndio nilimwambia ndugu yangu Kalonzo, nikamwambia Kalonzo, mimi nimekubeba mabegani miaka 30. Ela mugeze iwe ndiko wa kithui kya wathe neki iwe bwanozu. Mvua wano uwa kumanda ngwatanyo nzeo kumanda usumbe uyu uvini ya ndongo isianasa sisioka Mauvoo maasi ya masia Jubilee na ODM kuseuvya ngwatanyo ya kiutechi nthino elungu ya tasiumo ilisi ukite mavikie na mitele manganyo minene. Nobody can stop reggae. Nthini wa mauneni maketani ndongo isiawa ipasithitwe ithingilela iyesa kuthukuma kwava kuvina munini wa President William Ruto unyuvanini ukite. Tuko na maswali na mtu aniita kama mjajibu hayo maswali na nye ndisukuma kami mudhama. Mtu asikulete fitina ati unajua Kalonzo ukitembea na Ruto utazama, ukitembea na Soso utazama. Jipange wewe mwenyewe, huwezi jua. Na vile mimi ni rafiki yako, tunaweza na hii expand nini, tunaweza jipata mahali mimi na wewe tunapanga maneno. Wewe namna gani bwana, usilalie nini? Nilisupport huyu mtu ya kitendawili siku nyingine huko nyuma. Nikasukuma yeye mpaka akakuwa prime minister. Si namna hiyo? Kufika huko akataka kunipeleka kunifunga, nikamwambia nikawachana na yeye, nikawachia Kalonzo. Sasa Kalonzo akakuja. Ile makosa tu nilifanya sikumwambia Kalonzo huyu mtu apiti. Sasa Kalonzo amehangaika na yeye
You know, I avoided sitting next to you because ataanza my story. Dilivotea ikumbia siasa kumava musini wa Ilovi. Jenito Benjamin Mwaka. Thank you. Thank you, my friend. Naindi asu ni amwe maundu ala withiwa oikumana nake Erastus Nzomo wa Kithuku thini wa kilungu cha ikumbi ya siasa mwende na kunena ni abalaindi wina aini kibuthukanio ala uthoketie va studio methiwa mainana nini cia maundu asu ma uteti naindi ngewa isu ni kutunenga ibuso yambe twambe kosa uthiumo wandatikanini ndukathi vasa nituciokethetie. Kumana muasa Yesu no nete maunene dalo ni wako. Ana kako te wo smart. Yango liona no wako kana no ba wangu. Ngu yutani lambe. Unaona sio? Niki yarende. Wando ambika Nekandu. Mwanga yako. Exactly. Mungu ndai tisikumi na ngini ngweliti munenge kashi nikanaro nenge cheki. Kawe se anangali ba mboya isu. Amen. Amen. Eka etela ni munenge mbao. Nikaenda yuise tukwate Diana. Moto inombete cia timwe yaku niota nikata ningi niota ni kuibe yaki kethe mutsinga wa ula no cie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no cie bagwa mitango ndibite yu niota ina bathi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona ya vela kwata skiza tune ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 na uituma kwa 11. Kampuni wa yeye wa Meru Highlands Dairy ni wotongo itoka usovyo wa yeye ile seovyo va Kenya. Nitusova se yeye muthemba wa lisha fresh na ila ni seovyo kwa musi wa kuombe na ingi tuna mazpoa ile tonye kuikalami itatu itathuka na notho we lisha fresh kana mazpoa ndukani yonthe ile kuvina ku na ingi no kwate yeye yito kwisila wholesalers na distributors maitu va Kenya yonthe kwa mavombe yangenena ni naito kwisila nambani ya simu noti muonza ina na noti ile ina itatu na imwe kana ututumia email kwisila info@meruhighlands.co.ke. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Are you looking for a TVET accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career? Linton's Academy offers you TVET accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry, beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714 870 037 or visit us in Westlands, Ken Road Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy. Ni na udhocha ingi tutambanie imwe enendi ala matoa yasia maundu ma utandithia kuekisio ni cha kibwezi na muno ala matoa yasia utandithia wa ukui yu ni makulia musumbi Uhuru Kenyatta ibinda ya ndambuka yake aikithie kana lelo wa kuma kibwezi kuthikitui ni weki wa tumundo kana bumps tanzia imwe ya kuolanga banga sia lelo ila yukosi wa muno lelo ni usu Kennedy Mulinge ena ingewa kwa uliku kumatiku miongole na nana na miongole na kenda mwezi wa 6 President Uhuru Kenyatta no kwethe wa itamboka county ni teto cia ukambalia ne masako makone na kitui na ndamboka ni cio akeno kwethe wa itho mamelati kifathokanyo county ni isu umwe wa mulati ula president ukwethe wa itho imanelelo monene wa kumava kibwezi kuthikitui lelo na ulano wa kilomita mbewa mananano lowa vingu ya Disemba ni mwaka ni wa 2016 na ulowa seviwe kwa kimaza cha shilingi mbewa bilioni 18 kumana na mbanga mbingi ila sithitu ikiteka kumana na kusemba kwa ngali na tumata lelo neno kutia ndongi matethayo atumia nene malelo wala ni atoi matumota ngali na ndola matembe yote ovalavala u
Dima mwendo president kunengana moloto akwikiwa kwa tumundo na kumako kwa falafala nekana kwikithia mathayo mandu ni masuvika. Taithia ka juma ba kibwezi twithite twi kwata mbanga mbinge ba kusila lelo yo avita ba na kitumi kinene cha kwetha na mbanga icio ni kwethia lelo ndo amakiwa nesa na ndwikitwe bamsi ndwi na tumundo kuni tukula zia yoka ku inspect ati ya launch weki marking on there baka pala uendete na wisi wakawekiwe bamsi sikitwa sina mark sina langi po kundu kuria kumake na kunge kumakitwe kuni recommend balabala makwenesa kumana na kwetha vya tumi yengi malelo usi fosine cia skulu aithima indo alama kila sindo cio lelo ni ona vamana sindo to masivitali ato yama tumota na ngalele menda kwikiwa kwa ivosi akuna nyikilelo nekana iketho si ona nyokana ni maile kula mwendo ila masembete saini sokoni wa kibwezi wa sokoni twenda bumps na twasonga nza ya kibwezi baini twikiwo saini yo inge sia undu ando ni mag sana nisio kwa lango kila ngalelo na kwina mboi indi kwina andu ou na kula kusemba semba kuzeithia ni mundu nuolo kana pumbe kana pe mundu ukukila nilelelo kana eni okindu kimbe wa kuzeithia no wenda kwitha wenda ukikonga tanzie mwe ya kusovia monango mathayo matumi malelo o elambanga cia kitika atumi amalelo le mawatatamena we kwato president no kunenga moloto nekana ciuma cia kusiambanga ncie kiwa kula kwiyao cia mbusi na matwiku manene tizio kata tekewe si mwazirara aye ila kusiao ni kula kutaikwa ila siuma tekewe siuma isu kavinda ne kaune mawatakana mena we kwato kana musumbu no kunenga moloto wakwendegwa kwa mulati wale lo akwisila yulu ulovu atawongamie nekana kwithiwe na mufito kana utena mathina wangali la ciumetelelo muno kuma Mombasa kuthilovi silika na kuma la musio wa kibwezi siendete ngaliko cia kitui stage itu ya kibwezi yikitwe ba obagube na ulelo na ando abiria zikila pena mibengeza no mingi muno ya mota na soko itu wa kibwezi ni ununene bete na we na ando inge na inge ndikulia yogomi na ati amegishwa pambipi flyover la ibuni yakara ni adela na kula mataminu kilete ni mekara ni maminu kiliane kenda withe lelu witu no arutethia ithita kaji mapa kibwezi kiuka kavinane kale kalima kuma tolea kuthimbo ndoni lesi county ya Kitui mena ndo hakutani atina serikali nene kunenga na kimanza cha bilioni 3 nekana kuendewa kwa lelo nekana kukwatana na lelo monene wa kuthigarisa nekana kukwatanya county cionthe 3 cia ukambani Vilingi wa Mauvoo kuma Kibwezi county ya Makueni ninye Kennedy Mulinge Tuitiana nange waisu ni kana ulaweta cia kibila cha usumbi usakwanini muthelu na chama cha National Congress Party Peter Kenneth yu ni waweta kana wenu kukwata mbau kwithiwa na ngwatanio kati wa chama cha uteti cha Jubilee na chama cha ODM ainena cha thini kimwe cha mathiko kuya Narok East. Kenneth ni waweta kana we no akwate mbau kwithiwa bamwe kwa chama cha ODM Raila Odinga na musumbi Uhuru Kenyatta. Mimi niko pahali Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Raila wako. Mimi niko hapo. Sipendi kuongea siasa kwa mazishi, lakini mimi niko wapi? Hapo. Na vile niliona juzi hizo chama mbili ya Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Raila zitaenda hivi ziungane, mtakuta sisi huko ndani. Na tukikuwa huko ndani ndio tutasema ile kiti tunataka. Lakini ni ndani ya handshake. Na ni kwa sababu nchi hii tunaomba amani. Na hawa viongozi wawili wakiushikana amani upatikana. Manake hata mkitaka kufanya biashara gani na kuwe hakuna amani, hiyo biashara haiwezi fanyi. Na mimi najua Wakenya wanapenda kufanya biashara. Tuyendeani kana muyumbe wa kaunti ya Kitui Mwandu Irene Kasalu ni waweta muti
kana koti cia ndwani ila itetikilithitwe kimiao kana koti cia kangaroo ayasia nisio isangite wongeleku wa siko cia ciana kubukwa Mwandu Kasalu ni wakulia asiai makuna eliboti cia siko tai kwela kwi maofisa mabolisi na esilwa mabikia na kubikwa kotini. Lina Musangi ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Muyumbe wa Kitui Ndagitari Erin Kasalu ni wakemea siku ile sithi tusiendese ovukanya kaunti nino ya Kitui. Muyumbe ula withito otetea kaunti nino ni wathuthia sima kuna ilivoti seseni sia volisi kavindani kala siko isi avikia kwikika. Sia kukwata twili tunavinya na nengo kuli andu maitu meke kwitikila andu makwithwa na makwanu azimu osililansi kana ila tukwita kangaroo court eka kesi isu itwa polisi na zoma polisi itwa kotini nono ni kwanzi Yesu andu alama kwika sieko isu ithukite manengwe ivi kana matwa yela makwate punishment ila mailite no yo tukekana na mondo suma muthembosu. Kuni ngukule kila bandu maitu kila bandu bombe twende osubia ciana citu nela kwethwa na kesi cia muthembosu twike wenzo. Kasalu ingine wakulia ciai matabasi obisi wake ila siko isi kika ni kanabikie na kumatethesia tu male kesi sisu chetu seto obisi no wakwa nga kwatanie no na kana kala ketho kwa kiko kuisa kwetwa akatethesia katika koiti na katika kwatia makwani katika court. Asante. Kuma musini wa mwingi ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Mundu muka umwe na ula mwau ni wethi wa kivikuni kimwe kuya kisioni cha Tanzavi ila ya Matungulu ni kaunti ya Masako. Munini wa chief wa kisio kiu Florence Butindi ni waweta kana mundu mukausu nukuweta tawithitwe aendete kwa ibinda yasa na ithitwe aikoma kithekani. Boniface Mutesia ni wakusia na ba ni watumbanisia ngewaino. Ekalima utui wakatulie ula wichanzavi sambu kaundini ya Matungulu no maende na ukula nyama kulio maikuli ya matethewe kumanya musi wa mwitumwe ula una mathukiye o matuku mavuthu chumwani ki mambia mamoza bandu kawane akomete na manena nake no kwithielesia na wethia mayu kwateneza kula kumeani kwao na mamwete ba nina mosi yo nina mutwa ndini wa police post ila tunaiba katulie kwa Kobrombenge tunarata muonji ana tutabanja ondito zia kuma kwa mwitu no lokwete sitwa yake tatelesia anosi wako mete munda ni umwe wakawa kisioni ki na UN ndi mekulanya makulio we atembete kumava ona kwithiwa ainena luka ite ya kikamba mundu mukona mbiye na siana ile masito make anambiye tawatelesia Paulo etamukani andikio ndo kutamuka telesia Paulo na mbiye nyake etawa mashuma rukulisai na ithe wake anambiye etawa mashuma wewe ndio manakanene ithe kana ndene ithe nundu izitwa ino yona ndabitie nya bado ambia ena siana ile na ai mutwae ayuma kwa ai mutwae mume etawa Njuma Shaban na kana kaka kambe ambia keta wa Margaret kena miaka 5 na ambia kaukangi kakeli kena miaka 4 na keta wa Neema na mkulile ndito zimuno cia ku travel ambe yeso kwela ibakubi nayo na mopyuka sokala kanini kwa keta wa Gigoma no keta wa Musubiji na tauni lana na nganga yita wa Gigoma aiwe tata wokite na ngali mwena itina kutembea mithenya mingi na maumake aikoma ithekani yunde sivalawi ona kulilika na musiko no thina yeza ukako ambe aleze ile kana umeye Dar es Salaam indi zine baba umeye kana ne baba aleze ile lakini anambe ye balawa aleze ile ngali kana umeye ngali mbe we bayitwa Dar es Salaam yumbe wa uende zindu wokie ko na ambe ye mabinda mainge atembea na mao na ndakotheta kwa mamisi andu kwa tuka kwa mao kivekani kana juta bao no ziwe kawane peka we baba kubi na itweta wenda na farm ibo no ziwe na ende esa kwa manona andu mamu nengo kindu chao ya ido kila wane wona ira chao
ainena kwa ndeto mbuthu na kisasa cha Mutongo TV mwaituni wa kulya atone kutethewa kuvika musini kuo na yona na ndumoni kana ethiwewe emwenie. Nilikuwa nataka kurudi nyumbani. Mwese. Kwaba. Mwese. Baya nilikuwa nabebwa na watu kama wakina mama. Amwe matongo inatumia ma utuyu wakatulia no mende na kwikia kithito kusuvia mwaitu na kumwevetangana na mbanga cia ukoma ithekani ile sina nyamu mende na ukulia utethio amanyike aumeteva. Nona tuonise kana no nambio munengo chao ya na amukuli angila wethi ande sikikamba na niwona mwetie kwa munene witu assistant chief Lawrence Mutindi na lona mwetie tina nenie nake omuno na tuona nitwailite kumutwa kituoni cha polisi kila kibaba kubika tolie nitina ndio bona munene witu assistant chief na tunanena na officer ulai wako Prontenge na tunowania tunoona nusio tumandana namba ya media nikenda tutethewe kumantha kwoni kwitha ni mundu mukana tamulecha nutonda kukwata mbanga kana maundu maingi kithekani kou yukwa wakati utinake baba na nitithitwe tuimusuvia muno na timu cia ndakese utoloka nundu mokoni maitu yu twende na itia utethio nikenda mukavikie na utumandisia akavikie na kukwata andu mo na kasioka usuvio ni kwa musi. Vilingi wa Mauvoo kuma samkaundini ya Matongolo netoa Boni Mutisia. Kaunti ya Masaku ni imwe kati wa kaunti ila siko cia utumii wa ndawa cia kumila katikati wa amwika ciithitwe cikinyite muno ni kumana na kiubala ase kaunti nisu meyumilia na kukulia serikali ilikile katina kwitana amwika ala methitwe na mituo miathe. Daniel Mongela ni mwandiki witu wa Mauvoo. Utalo wa nduma mwika alamandikite na wani cia umila nduoneka uende na kuongeleka asi kauntini ya Masaku ni maelesia kana ethiwa undosu ndwethenikiwa kwa mituki bakethiwa na yanya inene ivindani yukite nthini wa utongoi. Kuhusu youth yitu andu maitu ma youth andu ingi ni malikite sana situ nilikite nthini wa kutumia ndawa cia kulevya na ndawa cia kulevya tio ila and drugs peke yake ona muguga miraa sigara ni mwekati wa sindu ila si kwananga akili cia ciana situ andu atie ani mena mathina aingi na somu angetia somu lakini hivi andu nimekwenda comfort mundu ndena uyande na mbesa na yunundu wa mathina mundu ayambia kunywa ndawa isu nikenda yegwira undu na ula uende na kumacha ene nthi kauntini ino ya Masaku notiete asi aingi na makulio manene matena usungio aingi mayunya witano kwa serikali kukwata amwika koko nthini wa mawiamo nikana kuendea na ukilia inengo cio maelesia kana amwika maema une wa mawia nimo meulika nthini wa utumi wa ndawa cia umila. Ika witu ni wanangikie muno ciana nilikile sindu ni nthuku ndawa cia kumila ni onyambuke cie nini ni oyamukuka na ni cianangikie vyo na ithie ta cia ini tukwenda anene maitu mabayambe leaders mabayambe nundu yu ila atwevo ni tukie ni tukuie ni tukite tume ivilane ciana isu nicio ciukuka cikalile ivila na su ni maketha anene maitu evinda yukite kondo une tukulia serikali esisie muno ndawa cia kulevya esisie mbuki kula ciana ciutewa mbuki esisie mukuka kula ukuma na kutea ciana inini nikenda cieke kwanangika yetho ikavuthuka yoneka tene na yu ni vatoneka utalo wa mwika alama kethi wa mawiani mekava ivindani yukite ukaoleka kwa kilungu kinene ni wasia wasi angwe kati wa kaunti ino ya Masaku alameelesekana kutumia kwa ndawa cia umila muthemba wa mila mikuka nzovi mbatane kati waingi ni kuthothe muno amwika kwa maukwata mawia maovisini na tabia ya magwika counseling hivyo kauti wangavu katika community tena undoitona kwika kwikwa chalire kumandwa undu mailete kwika kutilanga kumana nzia ya utila indawa uzedi ya yutumika ona mbuke uzedi ya yutumika tamukoka zozi anangi yaziana muno mundu we ona uya oga bandi sangwe na ke andike watano
thanthatu ona onge owe na tumatumbe nake abande sangwe nake andike watatu no malika weyane lakini gwiko kwithia gwike iya tutunda ba nuo no semba netwe na wekenya kwenu wayo kolwa bingo ywe twelaba nikulikanwe kana no mithna mivuthu itina wa ndongo yaka bungeni kunya witano kwasi kumbula kula kutesa wa ndawa cia umilava kaunti ya Masaku nikenda kutethesia amwika ni kuthuthia enenthi na muno aciai kula mesi kutewa drugs cia mbavangi kanola ukusi kanondosu ni matutabie nikenda na itote dias na tongoi kanene anene ma security with and asu ne makwatwa na mindo indo kuta vangi ne webetanga nondo siana siambia sietha in the influence of drugs siyeso thibasa na usu ne adui monene thine wa koya ne kwito kwa siana niwo ni kuweta wakana mithani ukite amwika ni mumakethi wa meatongoi indi serikali ya makulikila kati na kutethesia amwika thini wa biasala sio ni kutoneka kwethiwa kwino nyivu wa tongoi. Daniel Mwongela, kaunti ya Masaku, Mutongoi TV. Na muthenyani wa umuthi thini wa kilungu kitu cha kuoya mwana twithiwa tuyimanyisia undu wa uwau wa sukali thini wa ciana. Umundi ningwenda tutenganisya wau wa sukali wa ciana ula tuita diabetes type 1. Enendi ningwenda umanyikana ciana nikwata ni sukali. Lakini sukali wa ciana ni wikabatikana na sukali wa andoima. Andoima makwata wa ni sukali tuita type 2 na ciana makwata wa wau tuita sukali type 1. Kwa kawaida wau wa sukali ni kwa cia sukali ndeni wanda kama wiulu uwo ndetu amina koja walikanda kutweka sukali nondo mwe utumia sukali ndeni ma kwikuna bawe mawo na nondo waitumina iteske tutambo itaiso kwalikana nesa ni wethia twana tunini na nduma mwika ni makwata wa etina wa sukali nondo mwe wo nweka usebye na mutumita insulin. Insulin ni hormone na niyo chemical ila tumiwa ni mwi deni watumia liwago na ila mwi wa concept ya insulin ida yasya wa mina koja liwa vikanda watukiza sukali walikanda kameni teni wa mina vikanda kameni du mabuli kangweni wala wa ilo tumika ni kwita mbungo kana ubungo kana bingilo ila wesila welika deni wanda kame ni mbinge na kana gedana de nosu ve madumana otana kuona chambe ikuambia kuma mitoke katenda uma otuko kakambia kwe yuma ya otuko okila sawe kalanga nako ukona kaisemba kuma chakele likunywa kiwu kwa wingi okedi otuko kakomete nkaindia kukwamusya kaikwetia kiwu chakadatu nikambia kuona mwana ambia kumoza no mune no goite na no go mosete emoza ni kwita ayaleu lori kandeni wamwe nondo bungo siale ko tubika kandeni wamwe tebosi ko mwe wambia kumoza na kumoza kana wede kana ka kena appetite ya duke enda ko yamuno na no go kaite no go kaumaite no go kanyite kiwo na no go ka no go kande na kumoza mwana wonde wena madenota mamutembo tu kana wena symptoms taisu nkwacha sana no na kwenda na wowa sukali rawita sukali type 1 diabetes ko tekulia enende mwana kana mutemba wa symptoms taisu wede ni mutono katwa hospitali wala katwa na utimwa na kamino dimwa ndo kambe sandawa.
Na tuilika mutongoi mathaunini kana mathau mailembeta ya yulu ma National Super League no maende bala timu wa kimaiso kinene cha chuka wathauka na kilabu cha Unoa Sportive kuma kauntini ya Makueni. Caleb Chalo nutumbanise ripoti ya undu mathau wa meditwe matwaiwe. Kilabu cha Unoa nichandikithia matokeo mathuku nthini wa ithau ya umuthi ya National Super League division ya keli ila yende ya kimanthisioni cha chuka kana Chuka University. Unoa ni ya kuthongolu na kwa kamwe ni kilabu cha Chuka University na kuendesya mukululia wa matokeo matema kuendesya. Kwiyo kilabu kija Makueni ni kikuthio ngolu 5 kwa kamwe ni kilabu cha 3K kuma Embu. Ndula oyu umanthesya muno nthini wa kiungamo cha ligi ino ya National Super League division ya keli. Kuvikia vuyo Unoa ina pointi 7 itina wa kuthoka game 8 na yuko vikia umuthi une ya vicha ithao ye 10 na vala bado iyo na pointi 7 undulo kwete wia munene wa kuthesyo kuma ligi neno ya division ya keli ya National Super League. Mutongo TV mesana ya mathau kuma Makueni ndi ripoti ya Neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Naindi musiaisa mwendwa bauni bongo bika muthia wa Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umuthi niona mautumane mabika maingi muno na bala andu kauta kana siaisa maitu kauta maumete Mauvoo yulua ngawaisu twasoma ya ndongo ya chama cha Wiper na ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga bala umwa kwasa Kalonzo na Raila waache mambo ya siasa kabisa. Usuni George Kibindu kumangaleko sia chumani na bengu kwasa ngewa ya Raila kwenda kuuma Stephen Kalonzo wa Musyoka aimua ni ukukuma ni undu wa udhati ya muno na Raila ni wailite iti ya Kalonzo Musyoka na andu mailembeta ya ukamba uwekeo usuni Augustine Mwenzi kumangaliko sia Kitui na ingi debe ungiu kwa sia tunasikiliza tukiwa kithioko endeayu Mutongo TV ni noma sana na indi asu noamwe Mauvoo ala kana mautumani ala wabikia na kutuma vandi ni wa Vilingi wa Mauvoo twende na kunene na kuisila namba ni itu ili 395 siaungama saa 3 ni siokethia na Vilingi unge kwa uliku ula wandethe sia kwa lula kwanzia ya meko ni Ndinda. Yinito Faith MAKENZI wa Mutunga kwa oyu Tiwanesa.